Ukinyaniria wa mutaratara mweru wa githomo bururi-ini no uthiite na mbere na gutungwo ni mihinga na uregani kuma kuri anyitite migurani. Itua ria ica ikuhi ria ministry ya githomo ria kwendekithia arutwo aria maraingira junior secondary school mwaka ukite ukorwo magituranirwo thukuru-ini umwe na arutwo secondary aria mari mutaratara-ini wa 844 rikionekana kuraraka aciari na atongoria. Ari hamwe na aciari thukuru-ini wa secondary wa Ngumo gicigo-ini mbunge kia Girigiri kaunti ya Naikuru. Mujumbe wa gicigo giki Martha Wangari augite minister wa githomo bururi-ini Professor George Magoha akoretwo agitua matua ategukuruhania woni wa anyitite miagi ruhonge-ini rwa mathomo. Sema kwamba shule ya junior secondary iweze kukaa kwa primary school. Hatuwezi tukaleta mtoto wa miaka 11 hapa akae na watoto wa secondary ambao wako na miaka 17. Umesikia hapa hata wengine wanapiga kura. Hatuwezi kuwachanganya. Kwa hivyo ndio tuweze kuprotect hawa watoto. Kuringana na Martha, arutwo junior secondary mafatie guthie na mbere na mathomo irathi-ini cia mathukuru ma muthingi amu iguru ria gukorwo mari na hamwe na arutwo a rika riao kuri na wanduku wa iharo. Ameleta confusion sana katika education sector. Wazazi hawajui kama uko na mtoto wako CBC, hii junior secondary itakuwa kwa primary ama itakuwa kwa secondary. Na maoni yangu na nafikiri anafaa peane mwelekeo. Mtoto wa miaka 11 ama miaka 12 bado ni mtoto na atakuwa bado akifanya CBC program. Ihinda-ini riu ni acakaite muhatikano wa arutwo mathukuru-ini ma muingi akiuria kwandurwo gwa kigina kia waki wa irathi o ndumwe na wandikani makiria wa arutani. Afanye hima kuweza kuclarify ama kuhakikisha kwamba amepeana mwelekeo. Wacha watoto wakae kwa primary school, huko ndo kuko na shamba ya kutosha, huko ndo kuko na madarasa ya kutosha, na vile vile bado ni watoto wakae na watoto wenzao. Niritana rinyititwo baruni amwe wa aciari kuma gicigo-ini giki. Kuna junior secondary cia ici nini miaka yao netigarĩtie. At the age of 15, 16 ĩyo nĩ better. Tondu mwana wa miaka 14 ni tenda. Junior secondary ni yako mwena wa primary tondu nona ciana icio no nini. Handu ha guka haha gutukana na ciana nene ri ti wega. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.